Kako postaneš Slovenec? Z Michaelom Manskim. 19. del. Part 19. Kako živiš aktivno? Slovenes are very sensitive about the weather. In the 10 years I've been here, I think there've been about 3 or 4 days where I didn't hear someone complain about it. Usually I hear that it's prevroče, that it's soparno, that veter ful piha, or my personal favorite, that it's cold like a dog, or mrzlo kot pes. Why are dogs cold, I wonder? However, that doesn't really stop anyone from going outside, and on weekends it seems like everybody's outside, either exercising or getting work done around the house, or both. That's great if you're used to an active lifestyle, but I never learned much of anything growing up. For someone who can't do anything, it can be a real culture shock to come to a country where everyone does everything. But you can't tell a Slovenian man that you don't know how to do anything and that you're not working on anything. So what do you say? Well, you have to make something up. That's what I do. This is what it sounds like when I walk out of the house early on a Saturday morning. Oh, Maria. O, sosed, dobro jutro. Jutro. Kaj delaš, si spal do zdaj? Kdo, jaz? Ne. Koliko je ura? Kako ne veš, ura je že 8, poglej. Res? Oziroma ja, seveda, je 8. To vem. Veš kaj, jaz delam že od 6 naprej. To še dokončam na hitro, pol pa gremo popoldan s kolesom gor na Žirovski vrh. Kaj pa moraš dokončati? Kaj je to? Veš kaj sem ugotovil? Avto me zafrkava od spredaj nazaj. Menjal sem lambdo sondo prvo, zadnji izpuh, nastavil sem podvozje avtomobila, zdaj pa dela kot namazan. Aha. Kaj pa ti delaš? Danes misliš? Jo, danes, ja, seveda danes. Ja, zadnjič sem bil v Baušopu. Ja, in veš, kaj sem ugotovil? No, povej. Da oni nimajo atomske bombe. Kaj nimajo? Nimajo atomske bombe, pa sem mislil, kaj pa če jaz naredim orožje za množično uničevanje? Tukaj doma, pa bi lahko. Pa ti imaš prav, to bi bil dober kšeft. To bi še lahko tudi jaz malo v tujini prodal. Ja, samo ni tak simpel, moram še kupiti les pa vijake. Ja, super, prideš na enega kratkega? Ne, malo prezgodaj je. Pa da enega hitrega. Pa veliko dela imam. Pa je ravno zato, da boš potem lažje oplemenitil svoj uran. Glede na to, da je uran zelo strupen, ne vem, če je to pametno. Ne, kaj ti veš, ajde, daj, pridi, da ti pokažem, kaj pomeni strupeno. Probaj to. Glej, odlično je. To je moj stric naredil, preden je oslepel zaradi zastrupitve z alkoholom. As you can see, it's hard to be what Slovenes call a šalabajzer, someone who makes stuff up. But I always thought it's better to be a šalabajzer than someone who doesn't know how to do anything. At least, until I got home. Evo me. Pa kava je že mrzla, kje si bil? Pri sosedu. Pokazal mi je svoj projekt. Ja, že voham ta projekt. Kaj si pil, bencin? Boljše bi bilo. Pa ne moreš več tako naprej, no umrl boš. Moram se asimilirati. Če vidiš, da ti ne gre, boš piškotak. Moram pokazati, da sem pravi moški. Vsi Slovenci so pravi moški. Boš en piškotak? Imaš tistega malega v obliki male muce? Seveda imam. Kak zalušni. Kaj sem hotel ravno povedati? Ne vem, samo upam, da nisi sosedu spet nekaj brezveznega natvezil. Zadnjič mi je Polona rekla, da si Robiju povedal, da boš sam zgradil akumulator. Pa daj. Če imajo vsi projekti, pa delajo in šraufajo vse posod, ne morem biti tiho, moram se asimilirati. Pa daj, spet. Samo zdaj bo res malo težko. Poznaš koga, ki dela v Krškem? Pa daj. Kaj si mu rekel? Samo upam, da se ne bomo vsi zastrupili zaradi sevanja. Ampak kaj hočeš? Moram pokazati, da sem pravi moški. A to hočeš? Pa kaj si ti nor? Zdaj bom jaz tebi pokazala, kakšna je prava Slovenka. Ti pokažem, kaj pomeni stropeno. Žena, kaj delaš? In conclusion, assimilating can be dangerous. You might break some bones in the process, and you'll definitely hurt your stomach. But you've got to try. How to become a Slovene with Michael Mansky.